چی ما حسکی لحسکی کریزه کدن درکتیه چی او کریزا جر غازه 7000 جر غازه هاتنه دزی رویانه دزی کی بونه بر پرسن بلاف کرنه وان جر غازه بونه شو را حساب کن یعنی هم بر پرس بونه هم دز بونه لحسکی لطاقه نشوه کده بن کنترول ریوبری خسر ده جبو بدست خستنا جر غازه خو پیشاندان چی بون جن داکتنا خو پیشاندانان خو پیشاندان جن ریا سرکه گرتن چونو هاتنا اتومبیل آنجی راوستاندن بر اینها جی چند خو پیشاندان چی ببون جبو بکاربن جر غازه ببن لی او چالاکی به انجام آبون و جر بدست خلکه نکتبون 4 کسین کو بر پرسیاری جر غازه دکرن 7000 جر دزینه آسایش یک جوان گرتیه هر سه دزین دنجی رویانه پشرا آسایش 1800 جر وگراندن لی هینجی 5200 جر واندانه میوانه که مش حسکیه نویسکاره مخابلاتی حسکیه مشعل عثمانه که مشعل دنباش بخیراتی اف جر کدا چونه کریزا جران چیه جر چما بدست خلکه ناکنگه که مشعل دنباش دلبخوی سبارت جره غازی قمینی غازی اینو کشندانه که او جعبه سرکه آش دنگراجی بهلا او دوارا سینال کوهی بكل لكن أنطونيا جنب منطقة جرديشن أوانا باور بقول زانياريا هي غاني جيني بس نشواني ويا متعهد أو قانونات الزينة لبور آگاهية أو تسيهان أو معتمد گرتیه دسته ریبریه دیگه ریبری سوز دابانا یعنی و قنینا وان بگرینن تاگو او دادگه بگه بریاره هر قنینه که غازه بچه قاسی که اک مشعل اگر پیدا ببیانی قربان آوالا یعنی داگرتی آوالا بچه قاسی داگرتی تجیب بچه قاسیه والله آبالا يعني تهر الداقري يعني بتهيج حتى حفتي 1000 ليرة سوري لتهر البكر لدور 100 مليون يعني دور 6000 قال لك يعني من خص بس بهاي اللي جورا خلكه اف قال لك بهاي باشه بازار چاوایه بازار من حس کرد خوش لحسکه دمینی من حس کرد روشا خلکی بازار بزانه بم روشا خلکی یا جیان بزانه بم لور جیان چاوایه والله قربان دور بري دور ترمي دور حيال جمال رجال ما غلا في خدي قراتي 40 بندا وخاصه بلا ذكرن لها غلا هري بالراي في جياني قال لك زعمتي حطاق يعني تشلو اب الامتحان جيانا فاعتبار ذكي ازبخجي نظامي اجي يجي الذين مصرفي مالك مثلا مصرفي مالباتك بينج كلفت بنام بيجون كلفت يعني بينج كسبن بينج نفر بن تقريبا ما هيك شقص شوي مالي را لازمه كو نورمال بجي قربان اشتغل بديش 2 مليون ليره سوري از باور بهندكم 2 مليون ليره سوري هندك يا هيدي درباس يا درباس 2 مليون ليره بله 2 مليون ليره بدس مالك دكفا راحتها بكوتكي من باور بدس حركسي بكذا لشنو ملت دبارة فتن از بخوشي بزاني بله داري ها تفكرن ايرو براستي از بفكرنا داري كيف خوشم جبركو وردكم وي گوارتنا كي چي بكا يعني وي گوارتنا كباش دجيانا خلقي دا چي بكا فكرنا داري
بيجمع قربان بيجمع بيبردوا مسألة الشروط القضائية وان التسليم كتار يعني يهمتي تقرب يعني. بله قال لك سباس نویسکار کرد مشعل عثمان ج باجار حسکی میوانی بگویی استاج مالتاف